Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Urmatli do'stlar, Muallim Sani kitabining tartilib жатқан nölden Qur'on o'qiymiz attуу sabaqlardan bugun 8-sabagı. Ustaz, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Wa alaykumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sözümdü, merimdü, urayımdü Allah Taala'nın atı menen başlayman. 8-ci sabakka жетip келгенбиz. Kaf tamgasına. Dağdayla men aytam, arkamdan qaytalaysiz. Ka, Ka, ki, ki, ku, ku, kam, 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 kum, kum, kum. kum. Жақсы, ушул ku деген боюнча өзүңүз түшүнчөгөн абалда мемди айтып атасыз да. Кум эмес, ku дегенден кийин өзүңүздү арка кайтарып мемди айтасыз. Кум. Kum, Эми туура болду. kum, Жакшы. Кун. kun, Кун. kun, Кай. kay, Кай. kay, Бакру. bakru, Бакру. bakru, Макру. makru, Макру. makru, Карму. karmu, Карму деп атасыз. Өзүңүздү түшүнчөкпөйсүз. Карму. karmu, ay, Карму. karmu, Канзу. kanzu, Канзу. kanzu, Жакшы. Тарку. tarku, Тарку деп атасыз. Тарку. tarku, Тарку. tarku, Катаба. kataba, Катаба. kataba, Яктубу. yaktubu. Жакшы дамла. Негизи тамгаларды туура чыгарып атасыз. Оозуңузга да көбүрөөк көңүл бурсак, анткени кийин тажвид окуп атканда же бир ижазага тапшырып атканда устаздар оозуңузга көп көңүл бурат да. Ошого биз өзүбүз билгендей, ооз качан түшүнчөйөт десе, домма менен вау тамгасында. Калган тиешеси жок да, калган учурларда. Мына жерде як тубу деп атасыз, мени карасаңыз, як тубу. Тубу эмес, туну айтасызбы? Өзүңүз түшүнчөйдү, аркага кайтарасыз дагы, анан бааны айтасыз. Як тубу. Yaktubu, yaktubu, Яктубу. yaktubu, Жакшы. Да, баштап коебуз иншалла. Тарока. taraka, Тарока. taraka, Ятруку. yatruku. Сиз өзүңүз Кайтпай ата. ошону кайта машыгасыз да. Күзгү алгансызбы айнек? Айнек алдык. Ошого машыгасыз. Ятруку. Yatruku, Сиздики руку болуп атат да. Руку эмес. Ру аркага кайтарып туруп, анан ку десеңиз, тамга дагы да тунук чыгат да. Ятруку. yatruku. Жакшы. Акырын ушинтип машыгат окшойт. Машыгасыз буюрса. Катабтум. Katabtum, Катабтум. katabtum, Жакшы. Амарока. amaraka, Амарока. amaraka, Амаротка. amaratka, Амаротка. amaratka, Кунту. kuntu, Кунту. kuntu, Жакшы. Мумкин. mumkin, Мумкин. mumkin. Жакшы. Алла разы болсун. Allah razı olsun ustaz. Урматтуу достор, биздин 8-сабак ушуну менен аягына чыкты. Биз 8-сабакта каф тамгасын алдык. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.